Sekolah Al-Fatan, kelas berapa? 3 SMP. Kelas 3 SMP. Oke, baik. Baru kali ini ikut ya? Iya. Oke. Kesempatan terakhir nih di kategori SMP. Ya, perhatikan. Baik, Pak Ustadz silahkan. Soal pertama untuk anak kami Rizkullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qataltum nafsan fadara'tum fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Faqulna idribuhu biba'diha kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khashyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Kedua, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Fadhkuruni adhkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal du'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. وإن طلقتموهن
من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون صدق الله العظيم. Ya, alhamdulillah tuntas untuk Anda Rizqullah Al-Fatan. Gimana Pak Ustadz Rafi komentarnya? Ya, alhamdulillah ya, mulus, lancar. Saya minta ulang coba bacanya. Wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا. Ya, ini baru betul zalnya mati. Wa'id. Tadi ada berangin wa'id ya, tidak boleh pakai wa'id ya, tapi ini baru betul wa'id qataltum ya. Bagus. Nah, kemudian usahakan dipertajam barisnya seperti kuruni, tajam uni kan, azkurukum washkuruni, uli ya, tajamkan dia. Wala takfurun ya, dipertajam dia. Kalau betul i betul i ya, jadi dipertajam dia sudah enak kita mendengarkannya. Seperti wa qad faradtum, sudah wa qad faradtum lahunna fariidah. وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً. Ya. Jadi dhahnya ditebalkan dulu ya. Wa qad faradtum tuh ya, Pak ya. Tidak langsung dia tasdih apa diidghamkan tetap sendiri dia. Baik, makasih. Oke, berikutnya dari Ustadz Yilmaz, silakan. Ya, baik. Alhamdulillah hafalannya lancar, ini bagus. Cuma ada yang perlu diperhalus lagi. Diseragamkan sebahagian roh tipisnya bagus, dapat tipis. Sebagian tadi roh tipis, roh sempurna. Mukhrijunnya atau tipis tadi ya. Fakulnat ridu tempat lain, alhamdulillah bisa. Kemudian roh tasdid baris bawah tadi masih dibaca tebal ya, nanti disempurnakan lagi, dibaca lagi. Yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu. Yuharrifu, jangan ada yuharrifu, getarannya tidak ada, jangan dibawa tebal ya. Yuharrifu, roh tipis, roh tasdid baris bawah dibaca tipis. Yuharrifu ya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih Dewan Juri, terima kasih untuk Rizqullah Al-Fatan. Silakan kembali ke tempat duduknya.